Ja, så er vi samlet alle sammen i dag for at snakke lidt om præpositioner. Så hej. Altså, det er kraftedeme fedt det her. Det er en forholdsord. Hvis Goddag. Vi har om præpositioner, også kaldt forholdsord. Forholdsord binder navnord og stedord sammen med andre ord i en sætning. Ordet eller sætningen, forholdsordet introducerer, kaldes formål med forholdsordet. Jeg vil nu gøre rede for, hvad man skal huske, når man bruger præpositioner. Vi starter med at se på et eksempel. Hvorfor ser den her sætning umiddelbart mærkelig ud? I'm looking forward to seeing you soon. Forklaringen er, at to er en præposition. He's interested in bird watching. He looks forward to seeing them. Et forholdsord indikerer normalt tidsmæssig, rummelig eller logisk sammenhæng med forskellige objekter i en sætning. Vi har et eksempel på det her også. The book is on the table. The book is beneath the table. The book is beside the table. De mest almindelige forholdsord er about, above, across, after, but, by, despite and during. Du kan aldrig bruge forholdsord sammen med en navnemåde. Eksempel. The fact, den er god nok. About that, den er ikke helt så god. Vise tid. Tidspræpositioner. Man bruger også forholdsord, når man snakker om tid. De mest almindelige forholdsord i tidssammenhæng er in, on og at. Lad os se disse i funktion. On, ved dag og dato. On Monday, on 3rd May, on that day. At, ved angivelse af et nøjagtigt tidspunkt. At 2 o'clock, at Easter. In, ved tidsrum. In the morning, in 1987, in the summer. Andre eksempler på præpositioner er ago, in og during. Lad os prøve at se lidt på det. I got married 3 years ago. Ago. I only stayed for a week. For. We are leaving in a night. In. Men hvornår skal der så ikke være præposition? Ja, det er der selvfølgelig også steder, hvor det ikke skal være det. Lad os se på et eksempel. Next. I shall be home all next week. Last. We went to bed late last night. This summer we are going to stay at home. Det var kraftigt med det. Farvel. Farvel.